Jawma kwaba aha golden TV J so you so subscribe channel like subscribe channel like it ni chimo bet power premier league ni 2023-24 season ya eda fieda we ya shase 15 September ya shase ya AshGold Sporting Club Limited and actually Koma football clubs and I bet power premier league clubs ni nyina say also mo nhye nso na ne AshGold epa che nyina ne say omo kai clubs ni nyina so mo ne efe no ewo asem oso mo kan ewo court enti omo de adesede na ema clubs ni nyina say omo ntwen kakra ma omo bia enkosi akan sisi a na wo say bet power premier league clubs ni nyina ekai say injunction eda league ni so 2023-24 season no injunction eda so na AshGold etimia notice na say omo send email edama clubs ni nyina say omo nhye nso ema obi bia enkosi akan sisi a na AshGold lawyers nso ede omode aba Makaiti and Associates lawyer penny John Kwame Kwesing na ne opache nyina ne say bo FA ni koko ese injunction eda Premier League ne so 2023-24 season no injunction eda so ntino se omutimi ehye ne nso se na ometimi atoto ne meya bibia betimi akoda din ya ometimi ahye league no ase asisi ameno ka say metimi aka say Accra Hearts folk etimi akopie mo tamale ankomo hwe anim say eda fiara 15 September no betimi ne Red Tamale United game no etimi akoso nti ye hwe nti ana say ye hwe nsimo betimi afim abanti ni de achi pan ye bekoso bia no ye ba besom ya hwefo ene etifo nyina na meka say hi golden TV GH obesubscribe obeshare no like obesubscribe obeshare no like ediam just one enokomante obeti afem for